Amen. Kwanza kwa tala ndola mayulu ala meko na. Pendo mena. Ni monza katuma kuni moko please. Thank you. Alandi mayulu ende logo tokedia no on behalf of you or ideo matokedia. Amen. Yasio. Kwa leo mundi menemea andomaka nani? Tala nanda matalwe. I6 Kwata lenge we Ini mapasa ni motalwa. Praise the Lord. Asifiwe Yesu. Mabasa ni matalwa utalo ni uzu. Kana menda kwa ziamuzi ni wokie. Ena moka. Tukedhie motongwe. Amen. Thank you very much. And manga itu yasio atewe Yesu. Amen. Mandiko manga iguko ni dha mabinda wakeli. Kana ndeto nzeo itwa elo mundi. Na nina utanu nundo o mabindani wa mabudho yoba nuko nana naito ndeto ile itwa ile. Mwakilungu chiu kina mesoa mketatu na imwe. Na mesoa yesu yo mdendi someka. Atokwe na mesoa imwe libata ya elo someka. Atewe yoba. Praise the Lord. Amen. Fa uyulu venana yulu wa musumbe mundu muka wasieba ai mudhoke ya Solomoni. Praise the Lord. Mabinda wakele kilungu chake na kwande na kitumini juu egitu wodhe kondo wandeto. Tuadhime musumbe mwai na tumanisye undu ukwenda ngayula munene. Tukibodha nikana yoba ndeto nisya kutukia kike na tukidhanga awa. Ona kukanwa ngayu ito. Na ndunene na andomaku yu ngayu loto atene na tene. Ezo senguma na ezo senda ya yu ona kupika tene na tene. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Praise the Lord. Amen. Kilunguni chake enda kuma muswa wambe ginya muswa wa 12 nisoma maandiko meva u lakini tiyu menana yuloa mundu muka wa usumbe weta wa sieba kana Sheba mundu muka musumbe kuma ndoa ya Sheba wokie kuona Solomoni na usumbe wake. Sheba isu yoba Ethiopia na kuma ibindani yu pena nzeke ya kana mundu mkosuno wa mananye na mundu suwita wa Solomoni na medhi wana kisiao ona yu kiobo lakini usuti wothi na wito ni kwa siakana mundu muka atumikite tangele kanyo ya asumbe ainge moka kona musumbe Solomoni. In fact maandiko mangi imesewa soma verse 22 na ende musumbe Solomoni amakela asumbe onde mandi na ui na odhui na asumbe onde mandi menda kubika kwa Solomoni mewe ui wake ulangai wekie ngoni yake na maete kila mundu idhukisie mubodhi wake miyo ya fedha na miyo ya dhahabu na nguwa na miyo ya kau na miti ila inunga nesa spices na mbalasi na numbu sianie kila mwaka na Solomoni ai na kitu na kwende anambe kwa mundu muka ningelekanyo ya asumbe mandi alama etae udhui wo nundu nimekwenda kumwithu kisia Solomoni na kuona utayo wa usumbe wake usu nundu wambe
undu wa keli Solomoni aika atuika ni watembelewa na asumbe aonde we expect in the Israeli limbo isiyopita hata. Wasoma verse 27. Maandiko mangi imeasia na musumbe atuikithia vedha wethi watamavia ku Yerusalemu. Na nisoma bau nisi kana njiseta ni mwisi kana nthi ya Yuta na Yerusalemu ni nthi ya ibia idhei. Ni nthi ya ibia idhei. Ni nthi ya ibia idhei onakaba uyiwito wa manza na kula kungikuwa ondhe kumea tuseki lakini kuni ibia idhei. Nelo kwasia kana vedha wengi vye wanana na mavia ni kwasia uvedha wai mwingi muno pure. Praise the Lord. Uvedha wai mwingi hata wai mwingi muno oneka vau kilunguni cha kenda verses 13 and 14 ona kuendea below verse 17 tunana yulua udhui wa dhahabu ula waina Solomoni udhui huu umakuma kwa tandithia ondhe udhui huu umanana ala sumbe mwaka kumwona na udhui huu umanana makaba na ala wanengete kudongozia isio sianondona mdheni wa Israeli na kuondo wau edukisie wasoma verse 15 udhui wa dhahabu wa imwingi nginya aseovasia ngao na tokalo twa dhahabu. Ona zaidi ya 2 verse 17 tunayulua usumbe wake kivila chake chaicha ndaye ya kivwikitwe ni dhahabu. It was a glorious and wonderful place. Kwa hiyo udhui mwingi andumanga hii na hivyo udhui wingi beto anduma Israeli membenefiti hata. Wasoma kuma verse 5 the Bible says this you know la mondo muka aina na yulua mondo ala wona numbani ya Solomoni na amu ya musumbe ubo ola newie nindi yakwa mwene undu wa meko maku na undu wa uwi waku waiwa uo indi ndia itikila ndeto sio kubika ninoka na medho makwa ni mawonete na sisia ndia tabwa ona nusu ya unene wa uwi waku nuvitu kite nguma ila newie andu maku ni atanu na dhukumi maku ni atanu akana benge andu maku ni atanu na adhukumi maku ni atanu alama ongama ivina yonde mbe waku na mewa uwi waku Yehova ngai waku nataiwe ulawendewe nuwe akukalie kivila ni chaku cha usumbe withiwe musumbe kuondo wangai waku ni kwithi wangai waku ni wendie Israeli amalulumilie tene na tene kuondo wau akutwikithia musumbe wo wikaye usili wakati na usili wa chao wao lungalu. Praise the Lord. Mondo asuombe andumangai umundi mebata mkwitu twe manisie ondo webata udhui na oseo wa Solomoni wai oilikone siando onadhila Yesu Kristo mwene wabikie koka nicho kitumi ila makulasia Yesu yulu usumbe wake amema kusango undu nda matavasia undu ukwenda mewe nundu maena wikwatyo katikati uoni waka umila mutongwe ulawi matunga udhiwine ulawai wa Solomoni azifuwe Yesu Kristo na mekwata siya muminukilio wo ukezwa muminukilio wo udhimu nene nicho kitumi mapinda kwa mapinda nituko na maniwa make makisindana na makikulania ulawo kekala kwa kone kwake kwa aume kana kwa kone kwake kwa akano nundu wonde nimekwenda kwizwa part of that wealth and glory nimekwata siya kanani bako umila mutangi ula ukatiwa utombo ula wa masumbikite vindani dhiu na Israeli dhi twikata vinda la Solomoni ingi nundu mwana wa Solomoni ungindu ukoka ama nenge utongo Yesu indi Yesu ambakuka no manisyo weke vadhukani indi andumanga umuthi kwenda kudhanga sangu yati usumbe wa Solomoni kana umwe uileta usu no wukite na Yehova katwete usumbe weba usu ndukakwengo ni mondo la onde makwita viye ibindani thi ndukakwengo ni mathina la onde umona ibindani thi
nundu kwi usumbe ukite wa kutusubia okwa mituki ibuku ni thao Obwanyo kilungu cha 21 Obwanyo kilungu cha 21 Obwanyo kilungu cha 21 Asifiwe Yesu Kristo. Ntutasomea yulu wa mundu wa some time ago na twanena nya yulu wa mundu asu alama koka ibinda yukite kwa sisi ya hii kilungu cha 21 verse 3 kinena yulu wa ala makethi wa usumbini ula ukite wangai tuwa verse 3 na newa wasya munene kuma kivila ni cha usumbe ulasya sisya iye malangai levamwe na andu make nake akatuwa pamwe na mnao na mo makethwa andu make na ngai mwene akethwa pamwe nao ngai wao wo ti mundu ngita Solomoni ni ngai ukethwa namo ithukisie verse 4 wone undu usumbe usukethwa uilie taula wai wandu ma Israeli akathia ya medho iombe medho nimo na kikuu kikethi wa boingi ona kwikethi wa ingi kumeta kana kuia kana wo maondo mambe ni mabitu na ula wikalite kibila ni chosumbe asya sisya ningutwa maondo onde meu na asya andika ni kwethi wa ndeto ii nisya kithito na nisya chao maisha ala mekala anu Israeli ibila ni za Solomoni ibida yao dhi make anana mondo la makethi wa ibida la Yesu Kristo yo kaingi tukethi wa many times better. Praise the Lord. Wasoma kuma verse 9 na kuendea tunana yuluwa Yerusaleme ila yumite itune yani udhui wa Yerusaleme isu udhonokete udhui wonde ula wa Solomoni na udhui usu ni wa dhahabu muzeubio ona you can see through it because it is a glorious city udhui usu ti wandhino udhui usu umite ituni utatalika udhui na uvedha nduikata dutalika ila tu ya wakana it will be streets of gold ni kwa zakana dhahabu ukethi wa mwingi ona kwe mavia twasoma kana Solomoni ndani yake vedha ni wa mwingi indi yuni muya Yesu kukani kwake dhahabu ni wo ukethi wa wichao. Sisa verse 9 na koka umwe wa laika asumonza verse 7 verse 10 anguani vevani kubika kimani kinene chake na kitulu na ambonya musi ula mutheu Yerusaleme. Asifiwe Yesu Kristo. Withe yakumaba ituni kwa ngai ithukisie we na utheu mutisu wa ngai cheni chawo cha ile kakabila kadho wa munene takabila keta wa yasivi katheu takisisio wina uwai munene na mutulu wina mbingilo 10 na ile na mbingiloni alaika 10 na ele na masitwa maandikitwe mbingiloni naone masitwa maambai 10 na ile za na Israeli ngali ya umiloni wasua ngali ya umiloni usuo nde wasomanga indwa yonde iseobite biyo. Verse 23 na musiusu ndwae na vata wasua kana mwei kokena iyolo wawo nundu utheu mutisu wa ngai uwiki acheni tata wawo na taa wawo nikalaka tena hata iwe Yehova na endi finally imbai ingi ikekata nilika na mbai ila ingi ibina za Solomoni nisokai kamwete musumbe utayo wasio idukisia verse 23 verse 24 idukisia na mbai ikaenda cheni ni chawo na sumbe mandi makaete ndai yasio ndeni wawo na mbingi losiawo itika vingwa onaindi muthena nundu kwikethi wa utuku kuo na makaete ndai ya na nguma cia mbae nthini wawo na ithukisie na nthini wawo waikavota nongi kindu kibuku kana ula wika uthuku na ubungu indi no ala mandikitwe ibuku ni ya thayo kalaka tena. Praise the Lord.
asumbe makaenda na sana cheni cha ndesu cheni ni uwe na umani na makaitenda ya na nguma si ambaye ndini wa usumbe usu ando manga mabinda amwele tunena yuluwa itune itula wakana etuliobo onandikezo aliva livo atoba kezo be ituinene itulao zeu na ndinzao ane bakezo na mosumbe okunde ende ituliu Yerusalemu enzao ezo mandiko ani makwetekelwa nibo tukatoa etikili tukivotana tukiuma idhie etikili ende mbaesi akundi bado ikaetae utayo wasio usumbe ni usua wa Yesu Kristo otondu ipita za Solomoni lailie dete isu nikisiva to monde bata wasio ni mondwele bata wasio ni mondwele ando manga inde noto manda udhi kango dhangase vayudhi udhonokete ula ukite na nimwe kichago kanati vayudhi wianana na ula ukite kondu wito ukedhi watene na chao na tene in fact twika agwa tuotie tukatoa na wote nena chao na tene nyenda uikia kisie ibindani dhi uina maweselo meke vavukani nenda uikia kisie ibindani dhi uina mapito ya aina ukia kisio wako ni uokete ambia mwenzako ukia kisio wako ni uokete ndo mwe ukia kisio wako ni uokete hata iwe yoba number 2 wataula wipo leto hii daiseva munondo ni nikana usumbe wangai ndio napata wako wetu langenya ila yuka Yesu Kristo atabisi amaniwa make usumbe wake ona yu ni Mungu hata bia mwenzako ona yu usumbe ni Mungu hata wewe yoba na ndiko enda kuweta juni kenda uone dola one euro na wone Kenya ni mani utukailawe kalandhini wabodha kuondu wa mbesa sioka usumbe usuwiuka ni watu tambia yutu idhayo usumbe wa Yesu usumbe wangai ona yu ni Mungu lakini ukite mondoni ona meo kibadhukanywa eka imbesa asifeo Yesu Kristo ukite in the form of favor yangai yolo wadhayo wako usumbe usuni ukite lakini utangiyo wake twenawe bindani dhi ani ngudhanga sia muno esitwane za Yesu Kristo tumumandhe ngai tuteo noa edwa kuya tukave wa medhoi ona yitu napata wa kumaya plead for the grace of God in your life na upokee katika jina la Yesu Kristo kumbuka wakati wa Yesu Kristo alipokuwa duniani mapepo yalifurushwa na kasema ufalme wa Mungu u karibu yetu ekumbaithie na bola tawika na kangai tawi mosi wa udhui wevano ninekulio njisi wewetu hata na musi wenu wili hata lakini ando alama yetu makasia wa misi ya udhui lelama dhiku ya tauni ona makedwa matena mbesa ni makina o mesi mbesa si oba udhui oba udhui wivo na mabinda kwa mabinda maitinda makitembe hata onzu tanakana taadhelele lakini makina ameona wikwacho kana nau onaki nutona ukibicha na amwa mandika mondola mekwenda na metwa ya idhewo madhati ya nao nino nye kindu kisio na buni botu enda kwa mboya kana ngai ewe na kutusongea ningo mudhangasia ti lazima tukwe tulike usumbe ni usu ona yu usumbe ni Mungu eno dhanga sasa sitwane za Yesu tutuikiandu moboza angenya Yehova atusungie mabata mao maito mabinda moto boza na uendi mabinda moto boza na etomo na nata yewe kana Yehova ni wisi uendi witu na etomo yitu na imono leo songe etomo yu na uendi nikana tukatweke twimakwa indi boya ikenda Yehova akabadhula uendi waku na etomo zaku na bata waku na aisunge ya ovata vinda zao wekata wabika vinda zao bata wabika mwisubie muno kwibulania udhui wa itune ndukatumiwe naye na kuoneka naye lakini utumike kuondu wa kuya kanisa na kuisubia andu manga ituboze hii tutuboze hii nikela yo watu nenge obosyo
ela usumbe wa woke na Yesu Kristo ni woke na obosio. Let me tell you, ona you do not give up praying for healing over your life. Enda sibitali na wosandawa ibole isitwane za Yesu Kristo. Jisini andumeana makitu mbeke mamba akubodhe landawa makitona nda ituo kana makitona kulame kuitona disini meana masasi ya Yoba ningutunga mubyano ndo andawaino na ngimyosa ni myosa tayumite kwako na yuni yose ituke na bina ndini wa mwe wao wakwa inenge ubosio no yitona kwe mutumia watangitwe muno weta wandanga ndanga ni wangalisha mutituni nanga niwe waambie AIC mutituni na newe okusi wake wotangio wakana ndanga ni wawaite sukali na wambatu na mabinda onde ayetewe ndawa ni wamba kuibodhea aibodhea ndawa ya wambatu ayakela aibodhea ndawa ya sukali na ayakela na yu amwe nitamosie ndawa sia kundi tasia wimoni na tasia udhuku na molwa ndino na sionde ila imitweni siao nisiangai. Receive healing in the name of Jesus Christ. And now let us thank God for everything He has given us. Ate we yoba usumbe wangai ni muku mwibodhe kondo amumemeni na mwibodhe kondo asiana sienu ayotangi wangai ndwi basa nao asifiwe Yesu utangi wangai ndwi basa nao nondo notangi osu watumie na kumwitikela no munde weba asifiwe Yesu Kristo andeto nisu ngaindo twika nesa kwe usumbe ukite mutheu muno kwe usu wa Solomoni kwe musumbe ukite munene muno kuthonoka usu wita wa Solomoni ate we Yoba ondeni ana manda biti indi uni munene usumbe wake umite tuni na kiwe kalomoseo ukite kondo wito maisha maseo kuthonoka asumandu mesileli pina Solomoni osonondo osumbe ona yu ni Mungu kwanzia imwe hatujivunie tukitembea kama wana wa mbinguni kani mimi nukile nasi my father ayo mudhiwe ayo mudhi wa kuwetwa naye mudhi sana ayo mudhi wa kuwetwa in fact ayo mudhi wa kuwetaniwa na manjini emwe senga ela ando mazazia ayo na manjini nondo twaisa isio kila mudhena senga ando manjini maisa isio daily rowa na ila isilia nyenene de tawadha mbai isio ikauwa na tweeting hizi anachao na meta hata masamu ama mbemba meta hata aichao isakwa twabu isakwa mko potato my friend na kila mundu aina duty itina waisa longi ajika hata ayoka ni kuzuzia chao isakwa nikenda isilia lulonde iso sike hata ibye tuila Monday kwacha lunch na widho Tuesday kwacha lunch na widho wakatatu sikile kuanda idha mbwa kigune atuitungia iko na Thursday yu yambia okangwa ikana musama widho yu chao wiki bazokani na yu tutwaisa ndo anumaisa njugu twaisa isonya chao na chai isio tanjugu na yu lando moweta manjini ni manzani asia imopyo sister wakwa ila aende sukulu na kwa manana mundu wa kimani na yu makikulania kwenu neba ame kwetu ni kaviani keltuku kamukulia hau umite kaviani kola mundu wita wa Musa olawe na manjini eka onatusuti ondo ati ithe wakwa ae mudhui ondo ati tolikanga lini masako tosasi amebe wambe aimetikela twambata nangali wangenya kaviane na maithi mekunela kona ndukani sia Musa na madhosa transport ayu etha uwetha wakwa mana Musa hii no wele kutha uwe atakuwa ana mausumbe wa ituni tena amen. Hebu Bwana alipe deni zenu katika jina la Yesu Kristo. Bwana warejeshe katika jina la nani? Nisikwebwa nethe wakwa na alipe. Let us pray together. Elose nguma elose ndaya nundu wokia kisio wepinda yukite na wokia kisio wepinda ye
nundu Yehova ibindathini bo mabata mai na tutatethewe Yehova tuimeki maisha ni maito. Na kwa hayo ninakabidhi kila mmoja hapa nyumba yake, kazi yake, mambo yake yote. Amwe kwanza mama mkwata nitie na ndoa, nakabidhi mikononi mwako kwa ajili ya ulinzi wako, Mungu wa ajabu. Na tuine na Yehova nike na mumo wako na wendo wako ulumanye na Mungu. Na yusumbe wako ni uoneke maisha ni mo. Himu ni zilungwe mbewo isitwani za Yesu Kristo. Uboso nuke yuluwo isitwani za Yesu Kristo. Na umisio matatwani ni uke katika jina la Yesu Kristo. Na malaika Bwana kumakia kisia mawisi lo ni meki bozo kwa nyobana vaya otondu wakia kiwe. Naomba Bwana utange waki ajabu. Alaika Bwana wakifanya vita dhidi ya giza na kuweki andomaku freedom, uhuru wa kweli. Nina mabozi ya Yehova mawislomo masewe. Kukwamuka na kukoma kweza kwe kwa adhime. Kumaluka na kuzoka kweza kwe kwa adhime. Na makimandha sindusio ila siyo mandha itikedwe sinisia kwa indi nisia otua nikanama odhuku menga iwitu. Ndo kia kisio eyo sengu manandaya kumanduma andoni mako. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu tuseme amen. God bless you. God bless you. Asante.